F'ambjent sabiħ u f'atmosfera vibranti fil-Park San Clement f'Ażabar li ġie rinnovat u mkabbar is-sena li għaddiet, ittellaq avveniment ieħor b'divertiment tal-familja kollha, din id-darba forma ta' kunċert bl-isem ta' Unplugged. Fil-wasat ħodor tal-park li sa ftit ilu kienu żdingati, l-avveniment rassem ta' diversi artisti Maltin popolari, fosthom il-kantanti Ivan Grek u Klinsman u l-Melody Band li ħolqu esperjenza tajba lil dawk kollha li attendew. L-avveniment mingħajr ħlas kien parti mill-inizjattiva kontinwa ta' Project Green biex ħeġġet lill-komunitajiet jagħmlu użu mill-investimenti kbar li qed isiru fi spazji miftuħa li qed jiġu rranġati jew jinħolqu kompletament ġodda. Dan anke biex jitejjeb il-kwalità tal-ħajja għal residenti fl-istess akwati. Project Green hija impenjata li żid aktar l-arfin dwar l-ispazji ħodor tagħha billi torganizza avvenimenti fihom li jservu wkoll ta' opportunità fejn tintaqa' il-komunità flimkien u anke jitraw hemm sens akbar lejn l-ambjent. Waqt li ħeġġet lil pubbliku jżuru jgawdi dawn il-parks aktar spiss matul is-sena kollha, speċjalment mal-familja u l-ħbieb, l-entità governattiva fakret li l-mezzi soċjali tagħha huma aġġornati dwar l-attivitajiet li se jiġu organizzati.